Di bulan Desember di ujung di tahun ini, rodo auman da fotoko tu pagkabalauli Allah ni SMS bukasia selfie anauli iko pajumpa kita di loket limatmu na diarengkai jungko sahatau itu di Pekanbaru sai telepon do dirige coro en pombi siamano botsagatu botari setar pai mai ma alai somar narodo tukso aro kuira margaru sotua yang sehari dua halime digabu si hoa selfia sai hola mabai tairim do rohaki di bagako lomba tanah berpudisiana tuho itu dan selfia nasu jadi ngoto kumeko salalang ngalupi bergaul selfie dan sehali dua hari be Duko sahatau itu di Pekanbaru sai telepon do dirige coro e pombi siamano botsagatu botari setar pai mai ma alai somar narodo tukso ado kuira margaru sotua